mang kena jongkok nyelung pubuh dah nak berada ipia ke pocong maju kena lah be pocong kirama dari ulai ke kaki ciri agam pinang yang baik kata puk nak kena be man be yo hai kap tegan-tegan dari ulai ke kaki ciri agam pinang inan dekat mana agam pinang yakin mat baki lung mat baule mak jadi agna pupu bayar nyamah di keluarganya ni be kalah mat begar je belage kamat Allahu akbar la ilaha illallah mat bete kejut hana pupu kena mek ya mek ya siat tenang ini ngata main hiburan ngak bagah-bagah ya nyan urung ku binatang yakin dalam kelembu kadang na binatang cimak kelembu ni Allahu akbar lengkap na binatang na merpati na kelinci hana kelembu na dua lapis coba kita lemah pak penonton kosong ya nyo hana rahasia nyolong main hiburan siat nekalan secara nyata baik tuk nyan pocong oleh buka hele kujulan lang lembu puji le kahan panen haji hele kanya tuk ngata main Allahu akbar takwa kena ne ya tak hilma tapi behu kaya nya yang gekun kedengin nyo kalung tamang la acara hiburan siat cengkubeng abang adun adau nepidin siat ya kedih kalan yang tegak-tegak ilmu luar kerja baca-baca aju nyo kalau mana hanya peruh jo telung aku orang depak hayo hai lai pitan bu ni pane tepunyo kadang kerak ta ilmu menjanggut lam kaya le ba aku hambu je tiga tekeng ngaceri kai yang baik ni hambu ke aku pegak kena aju benti dan ni ke tengok aku main dan ni peruh deke bung tua ke aku orang ruang yang baik ni tri ilung lagi na ilung main dah mana yang tayang ilua nyan yang ni main ilmu pukon kon mana kelembu hitam kau ada hitam di kelembu mana yang tanyang yang pasti ilmu itu bak kelembu kan abang kan ada kan dengkuk long main dengan kelembu hitam ben nak fikir ilmu putra sit ngabe dia ni masuk main dengan kelembu rumah dia ni nya ile dah kena aja ku pegah kalian kena ana pakai enjin kena uraceh dia ilmu mara enjin kadang fikir ana boleh punggung jen pitan saja ya lekem kedengin sebaliknya anak doa tagai dengku thai kaman nanggol patega-tega ilmu urang otak gempun kah gede kalan urang namikat lang lembu yang na pocong kanya Allahu akbar la ilaha illallah menggogok betul le penonton luar paham gogok kai gogok gogok le urang lang lembu hana salah menyok kendra ni yang gogok menteri petan salah namun lu buktikan tukar pendapat baik tukar ilmu menyok kendra ni yang gogok lung tes lung bujau lung lemah secara nyata menyebut iji yang gogok talau kata pelau ija kata ha jaro kata sebut benar mat lembu ngata tri lah betul urang mentang teh lagi set kalau hana putuh puncak hana teplah hijah hana tak na urang lain lang lembu lengkau yang baik nak pergi dulu nak bucong ke dulu mana yang pegah di pancara menggogok matup ngata main bila menggogok penasaran ron nekalan lembu pa tupunyo berarti bong ngong kolor Cina nak tam ne lembu pa tupunyo beli yang jauh-jauh nerang-rangah mentang yang tahu kapuah ni kalian yang kena kan kau ilmu
mai la dum na urang mana ba ada dang totong ngome akrobat takum hambu de genyo boh ni nyoy kala kena aja pega drone uraceh lu uraceh drone uraceh long uraceh hanam je alkohol kaya le be uranyo kado pega ata bangai dia uro iya dia dalam lebuh ku dekat ilmu urum lebuh dia uam lebuh pia ke wajah utara mah saudara lung urang ja rata sagar rata lungki rata daerah saban katanya memandu be nak fikir yang kengken kena nging lu tuan ragu nak ilmu takwa kena ne ikah nama ilmu long abang kena tayang bak drone ni idron natam negok-gok kelembu main lang kelembu je ni je hati-hati ino perintah kelembu abang si ale drone anak payah ajak kena ni agak-agak ino dah kena ino dah tenang bayar ni ai sandrung ada drone ni kak jang bupah pegak jarau lagi ada kelembu jarau drone be mucih long mentang je main putih air dia kalau nyan penonton bahagian main be mucih awam akrobat main pegak jarau mana atai kupruh gogok jarau di bangka gogok be mengokol gogok bertiga aju bila perle berbetuh kelembu tenang kelembu long kang kelembu kah arah jarau Bupah ada kelembu. Nyampu kakak trek-trek kena peluk. Anak payah peluk. Maju ke lama cuti. Baik, ini anda. Pegang jarau lagi. Asal kaku proof. Gogok je, ada kelembu. Baik ya. Anak masalah anak-anak je kahai. Ciarah jarau bupah. Allahu Akbar. Mata ada kelembu, jarau ada kelembu. Atai ku proof ayah aju ika. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah berku fahmi. Sabar. Kalian kenal kata main. Allahu Akbar. Pegang nak jarau bupah. Ada kelembu. Jika baca bismillah. Baca bismillah 3 beraya lah mati. Kali biar yang tham gogok abang tu hendak aje. Ada kelembu Bengil likut long naik likut drone nanti putra pesandung yang baik kata gentun nak dengar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nak jijih kaji guys. Nyai rene hubina kelembu kaji gagak. Kalan ngata main lab. Baca ketan datanya ni. Siap ya. Berusilan tuan. Allahu Akbar. Tenang, ini baru tahaya lab. Naga hanjarau tu. Anak kan? Maka ji hana sudah pura. Belah na ada. Ngata tri. Kena lab. Jok lekah dah. Nyai urang pun binatang lah kelembu. Urang asli urang kan binatang kayo kapatihnya urang ku pegada han kayo perhatikan nya bata be meglep penti rene ne pegai de mek rada pocong nak mikat baula bagi yang kayo hilangkan manusia, lepaskan daripada kain pocong, buktikan di hadapan penonton sebelum menampakkan seekor binatang secara nyata, buktikan secara jelas. Roh Ibnu. Kenal. Baik ya anak buku. Kenal. Buku baik buku tanggung. Jak kenal. Allahu Akbar. Jongkok. Kalan kena ajak cimat bayi jak pocongnya tarik baik ya anak buku tarik aju maju tarik boleh bicu bagai mat tarik aju mat bekam bila ke mat mana mat tarik ditarik naga hot ditarik 3 tu baik ya anak buku naga hot gehot mentang membungkuh ya mat kena 2 aja tak 2 tu tak narik 2 tu bayar anak kena mat aja jayang tarik mentang mat mentang tarik aja luar apa dia
belas. Kalau hana putus, punca hana debelah, ijah hana tengah. Ya, perhatikan. Cigilha na urang di dalam. Gila ju. Tak gila ju hai, tak gila. Baik yo. Anak puya gila ju. Kadang kai puput dah gila ju nyampe tepak kah ke kemah hai. Apa le kata tidak bah. Nah urang. Hana pindah hijab pocong. Anu main hana trip-trip. Hiburan aja. Apa nggak saya kata? Lain zona yang bohong tidak. Apa leh hiblu? Allah, masya Allah. Ganyan bohong membohong tanggung. Ya, siap. Nah yang ditanya, nyan ho manusia. Tak buktikan nilai tenggung. Beji kita tanya ada nak kerja. Kedingin, tuan prima. Aku takwa guna nyalam kelembu tanya urang perbinatang urang pindahkan manusia letakkan seekor binatang perbinatang yang galakkah kelinci naya ke marmut hana marpati baik. Pindahkan manusia, letakkan seekor binatang. Buktikan di hadapan para penonton. Roh guru. Kenal. Baik ya. Hana payah ya aja kenal baik ya. Kenal ni. Ya. Siap. Jaga ni. Bayo hana perkenalun dua tu. Ada pun orang kapun tu gamlung ilai kah likut. Dia ngajar di imam bakih ke lo. Tenang ya. Lentuan belum ah. Cilu dalam. Natang kamu lu. Hana payah tengok lu. Cok kekah. Mesin marpati cok rumah. Asli marpati kan ulu. Nak kelinci cok kekah asli kelinci kan urang. Nak marmut cok kekah asli marmut dia puak kekah. Katem lu. Protem lu anak mi tidak. Lungju hadiah. Kena tidak. Dek teman kadi kena dia. Boleh lu. Ya, Allahu Akbar. Ya orang belum ikut. Mandu kahina be ka blung-blung. Ina du. Alhamdulillah. Ika apa begadra betul ke? Mak lembu. Ya. Gede kalam. Mah payah. Gan lumayan ben puji, bro lumayan ben caci ya. Yang lumayan hiburan. Kani lima. Ya. Benten apreh-apreh lima balung hana. Tunggu muda. Dah ilmu beo ana balung. Na ilmu balung yang jin lumbi kedona. Yang pertama ilmu Allah. Yang kedua ilmu secara nyata dari turun menurun daripada keturunan lum. Nyanjit lumbi. Pu ilmu ada muda. Maaf bah. Hana payah lepreh untuk lu tengah luka, duk metun ngelung, duk membulian ngelung. Laminat lumbi ilmu kedona. Pu ilmu tubuh. Putra dengan muda bertenci yang keramat boleh punggung je nupak kebai bujong kaya kot ya lihat mana yang tayang ulama yang akan nabi ke kamu dan perle neniat mentang hana lain ya Allah bila sah lung terima ilmu baganyan ya Allah buih lung ibadat nyan kunci ji netung lung yuk netung mak netung jabang netung dungku nasi ilai nekunhan tapi ada sah kuplemah baik le nasi ikut nelung tre ikut lung tes nyokam lain terbuka-buka sebab amanah gurelun lagi kepegah miyaki pada kriket mekam wawat dibha punca hana lain ilmu yang akan lentuan bi adalah ilmu tumpuhan kesehatan tubuh. Mah tunggu ya lihat zaman kacanggih pak urangnya punya masalah kesehatan urangnya hana pun hirup jantung yang kabocor jilim
Dipasang cincin gaya dengku. Ginjal di cangkok dengku. Peneng siap dipreh draw ni. Alat cukup haya-haya. Tapi hana pui haya draw lebih haya ada Allah. Tidak percaya mata bermeklep rahsia hana. Doanya doa je balung tan. Sekejap mata netupiat dari tino nuwah kampung nejak dalam udun neba kena balun lun pegat iga draw ni. Han patih sabar dia. Nyokan muka ubat. Kau doa hello. Ya habis maya kerebak ai muka ubat. Putar muka ubat lewenya le urang kamera mah tu. Ya, baik ni beli ubat, pernah ubat. Maaf Pak ya. Kadang orang yang di luar berpangkat, berjabatan, bertitel. Mau bapak, mau ibu, mau saudara. Kadang doktor di luar, menteri di luar, pihak kesihatan di luar. Lun laki maaf saudara-saudara ya. Lun tuan pelemah bukti tiga drone dengan mata dua. Nak pegah haya madain China, madain Korea, madain Thailand, madain Singapura, madain Amerika. Nyo kalen sebab urangnya tengku alat teknologi luar biasa. Siap ya. Nyo talung 4 balung baja laila tengku belah hunun. Belah uya dari sini. Ike perumahan yan. Itu moh nyoba. Baknya tengku yang nak anggap remeh. Kak, nyo siat. Nyo hana payah nak trade ile. Ku pelemahnya lu pelemah yang tajun ni. Sebab orang lada menau putak prehnya kai mekau ba jatuh dia kena pengut tu. Dia nak kunyan. Tapi orangnya tengku bemu Allah lum gila. Langit lum tuan turun. Karena Allah nyokan mekat perkara teputnya yang lum pelemah nyo. Nah mekat. Neglang ke rumah timur. Kaya. Neturi onnya. On murung mak ya. Tapi orangnya neken onnya on bangai. Ana pun neken on bangai. Maah long tre ba? Maah long tre tengku ba? Nya maah urang mekat tak bengah negelon. Long hujau ino sapah produk tapi kalung peluk merek. Nah yang pegah long urang sehat hana pu payah nete. Yang sehat ni tengok jara sihat kena na temang. Ngaku hujau ikeun. Draw nak kena penyakit, lung kena penyakit. Jangankan draw nak umur 50, 60. Dalam kandungan mak kena penyakit. Nak patih. Han, lung tre, man. Draw nak pajuh racun, lung pajuh racun. Maaf, kan mekak ubat orangnya. Nedang sihat. Nyata lung lo tak nyampak gede. Yang maaf urut mekat bengih ni kelun. Nyob sabah produk. Madiin gop. Tengok. Nekalan. Kena nengiang. Hehehe tat. Bete urau kedai pengut lewa mea kerobat. Di urau yang pengut lewa mengkaubat. Nedang dengan kaki dua. Melakih Allah orangnya yang berempuan ngelut. Yang nanggap kabeh, nanggap remeh. Ngatrai juga baga-baga. Ilu anak hehe. Pegah apa menancerah menambekah. Yang beh nak bahaya dah orangnya. Yang kaulah darah kena neba. Kan doa kan nyokan je. Pak ilker moh ku yang minta ino. Nyokan mulai itu deku. Kan nak fikir tanggung-tanggung. Nyonya makanan pukul. Mentah banget ipaju. Nyobu. Nyo. Anak netam ke nyobu. Kalian kenapa? Siap. Ente nuan praktek ke draw. Baik aduh ni pegah pakan urangnya kalah penyakit urang kaya bang tayo katin. Pertama sesak, kedua sakit laulai, kedua kena penyakit kolesterol, yang keempat kena penyakit lambung, yang kelima kena penyakit gula darah memeh. Nya penyakit urang kaya bukan? Hidup bang tayo katin kenya apa? Nan tupat dasar penyakit anak mahai. Kalian kena, cok iya sabah kena. Mak long tre. Bau yang boleh urang mekat. Kena nedang, walaupun belah dia jalan hana jekah, yang penting dia ni. Nyoi hana mahal marto sabah apa? Long tre. Jamun ke kuah mon hana binjing, lamon kembuk hana canggu. Goi bilang, goi gile, ia dekat timah ke je. Nak kena penyakit. Kalian kena. Nyokan ia baterai. Boleh gerak. Lepi alam. Siap. Perhatikan. Kena dang dia. Mah ya. Lano dong. Nyo makanan. Penduduknya titung dik. Nya makanan.
Nyo ana olah-olah. Pena fikir olah-olah. Rapuh hendak. Ha? Atli rapuh. Mamnya nanti tubuh ada perusahaan negara. Ada putih. Lung pelemah. Nyo lung pelemah nyo ke ngalagu ubat lung. Ubat lung diubah orang bengai. Dapat teh ubah orang bengai. On murung, pucuk gerendong, pucuk lawah, kulit bergendong, kulit berlawah, on kemiki, on tanah maki, on kencing bajau, duduk rumah, on dikentun, on dikoko, oasan, on jelala. Kerentuh, buak-buak, macam yang nak koboh, on jelatang. Yang benteng, jaminan pulih, tumpah pulih, anak. Nyawa kalian, lung tes. Lihat, betek tephat. Lu kena main hiburan. Ilmunya netungan han kau urusan lu. Nepatih dengan tidak juga kau urusan lu. Yang sama. Dah. Kena dah. Mat lihat. Nyo bahan kimia haji. Atar ringan. Nah doktor luar je periksa. Putra. Betadin. Antibakteri. Antibiotik. Bukan untuk diminum. Untuk luka. Faham? Warna. Nekalan. Dalam ia hana bahan kimia. Hana petih hana bahan kimia. Long tes. Adat arwah mentang sama warna. Ya? Teh. Nekalan yang na bahan kimia dalam. Long adu dengan kimia. Putra bahan kimia. Bek panjang lebar. Long kenso jago dan kenso hayu. Long kon urang mentidel. Pengawet. Jodoh hi pengawet. Yo lagi yo. Kalen. Natrit. Natrit pak. Yang bena pegang sehat, dia sehat sama kena belah. Enggak putri. Kan tinggal hinyo. Yang ni kalen. Na bagian sememprot. Petaninya. Ubat semprot di tengah bahkan. Ni combe. Menyokan beracun semprot nampak muka leung ni pegak. Daerah PDA long praktek katanya. Tengah membelang berasa. Ha? Pegat sabah timai ruah tanya. Apa keong di tengah lam-lam kan? Ruah kan sabah humong sabah belak. Sabah humong sabah timah. Bak penilah ia ruah. Mati abu pahajat. Nah bahaya. Kalau. Lihat ya. Nah bahaya nah bahaya kena nengin. Nyo yang asli ji. Ya. Nyokan ilmu apa? Jombe nyobe racun. Nyobe buat semprot. Anik dah ni paju. Anik long ni paju. Kalian. Apa ya? Itu yang asli. Ha? Nikalan kena long tes. Nikalan kena long ujau. Baru bang. Ya. Kena nengin. Nyokan sulap. Warmo praktek ke dah. Kalian. Nyan makanan. Nyo makanan. Ma. Long kena tayang pak. Bu. Alat canggih. Lejak pak apotik pada pot pak puskesmas rumah sakit. Itu pun penyakit gula orangnya putai cok nyo saka. Kan bu. Darah kanyo. Itu pun penyakit kolesterol putai cok bang. Darah kanyo. Itu pun penyakit asam urat dan darah kauratnya itu. Darah juga. Mau ranyo kan alam tubuh diwawancara tunggu muda tak pergi. Mas. Banyak-banyak minum air putih. Kata siapa? Kata kesehatan. Baik. Kita tes. Ia putih. Darah. Naglik. Rinso sekalipun nijit. Tetap hanglik. Mah ya. Mah apa ya? Kalian. Mainan long ujau atas Allah. Bila yang praktek atas long yang kalau long pegang tertuh puluh-puluh macam. Sebab nak urung pegang. Tipu ubat tipu macam puluh urung. Kanyo. Jangankan tipu ubat tipu macam. Meribah macam penyakit boleh di diri Allah. Ini patih. Ha. Long tes. Mat. Saya nak fikir nanti lagun produk lu. Ayo. Nyo nak payah nak belau luar negeri. Ha? Nah. Hampa lautannya pun amat bapa ke rumah tu. Yang pelajar hurung jamun.
Getagon kuah rampo nyaon getik. Getagon kuliah kuah lemak nyaon gepik getik ayo. Nak kena pikir. Kalau nyokal sulap. Anak sulap-sulap balu. Ya? Kena ni kalan. Mancang beir. Mancang bergetah. Dan sayang ubah yang boleh huruf bekas. Ya? Kalan. Long test. Hehehe kan. Kena dengin. Nyo racun nyo penawa. Ha? Bila darah ni tagle, upena penyakit di izin Allah juga akan gelih. Tidak percaya? Long test. Bismillah dengan izin Allah. Nyana ke Allah umurung. Ya? Bena pahaya produk Amerika. Bena pahaya produk Singapura. Produknya produk dia. Kena dengin. Darah ni gelih. Nasihat ni pohon. Kena perhatikan. Siap. Cicok sendok kena. Yang kena pelemah. Kena dengin. Nyamban on murung. Nyamban kelebihan on murung. Uranya izin Allah. Dan nak pahaya dah ni uranya kata si peng lam kantong. Alah. Hai tu biar penang ya tu. Ku dapat mat. Ini kita nyawa ku tem thang ke tu dia si kena tu. Kah? Siap. Man. Benat ayam ubah. Kalian. On murung. Racun tu apa? Nyamban on murung uranya tak buktikan di hadapan para penonton. Upat pukul. Darah ni kagih. Sehat ni pohana. Ya? Nekalan lembu